Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa pumanganing kukutuan na sumap mamanasalam na bin kalilinta din nakakapipia ginawa. Sabot ano din mambugin na sa dunya na sampay sa anong akhirat. Sagip man naman mga maranosong nasiyak na di palilalin ang nadi kukurmat sa pagriyak na to. Aya si Haji Nasib. Pamilya Sulaiman. Sawan man na di kumasamanta ko kay pumagululan na kan ko solo po din yun na inataroto po niyo romaneso di kang giginaway. Kamatan na reka dinasipain kaya taga na at tito raragon so dari dego pansilag. Sa katina ba nyo na ititangkay sa sudi na iwas salam. Senawo sana makamadiri saini diri kayemo saya kataro kunang ni panana bimuto sa salian samune nakagi sidayemo ay lang ni utanan na beni panang
matakan awa bangsaku nasiai masih purine lalu ya birakan ya pemana benaraya si kadina si sarang gunung lagi situ ya biraya si kadina si penamara gina kamasan lagi nawaku papaya kape nong pangan sarang atas saya udi saya narakata jide saya kapantauan laduku ya biraku saya pemana benar untuk ika dinasib baik kira-kira kenapa yang milih sulai iman naik pandit saya ditaingan bae rapiaya kamu kamapa irwitai tarik teko sangginata naro kabutiya warung kapet kedini di sonang kata sanggenatan kau perlu disamina ulai apa mana benuan hanya lalaku mampu nakaya suran naumi saudi Maria obi sudi kameri sudah adento namanya sudina waktu nareka dina sari narina kau bemisari aman nakata deman agina tania nasaira tempi
tubig na pagkaroon. Kang ginawa ay nasarap pasangin ni mata napay minisulay manapay kapipinampan sara kaya tuwa biru disay nara katajida ayaya kapipantawan ladunya birapa laladin kaji Amaya genasari narino yang ambuaran nakudiri pakusuran inalaku saribu naku sayang saribu naku sayang.